ولا تموتن يا أيها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم هذا فوزا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi mga kakasising kami, in pengajian na ito waktu ini dengan suratul Baqarah ayat 205 serta demikian ayat dengan suratul Baqarah ayat 107. Muna-muna in pekerjaan nasabut dunanya farman sinallahu subhanahu wa ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. In ayat sumunod farman sinallahu ta'ala ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Harwa ayat ini nasabot tunay ni in subay pamaratsayhan sing kita niyo in katanda aksin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang unay mga karasulan niya. In rasul nasabot sa kitab-kitaban na kauna sampay halaon sin sura atawa sin Quran mahamulya kawan taglima kung gatos taghangko taglima rasul. Ayat ikarwa biyay doon hay ni Allah subhanahu wa ta'ala pamaratsayhan sing kita niyo doon hayaon amunain Tuhan na to ngamuna deng hakatantan Allah subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat damikian in mga malaikat iwan sim mga kakitab-kitaban iwan sim mga kanabihan. Ayat panagnan nasabot doon haon in mga karasulan in ayat hikarwa nasabot doon ni in mga kanabihan. Asarab yadto in mga sila ini nasabot kung gatos taghangpo taglima rasul iwan sin kawaan tagupat nga ibo mga kanabihan ang gatos tagkawaan tagupat mga kanabihan suway na to pamaratsayahan mayta sarab inkatan manusia balhajat hama kanabihan iban karasulan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Inyan wayron pagduwarwa. Inkita niyo barhajat sa lago-lago ha mga karasulan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sambatanda sinhambuk Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyah
rahimahullah, hajatun nasi ila syariati daruriyah fawqa hajatihim ila kulli syai'. Wadhalika anna syari'ata mabnaha ala ta'rifi mawaqi' ridallahi tabaraka wa ta'ala wa sakhti bi harakatil ibad al-ikhtiyariyah wallati hiya mabnaha ala wahyi al-mahad. Bita niya roon ni mga katawte manghuran, barhajati manusia hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan subay tuod. Makauna rin nga kataan, hahajatun si manusia, makaliw rin nga kataan, pakaradyaan sing kabuhi niya. Labi-labi na, labi mahal ga, dahil sinamin hahajatun si manusia halaun sin, gumiini. Mahita, sabab insara sin Allah subhanahu wa ta'ala in puunan doon hayan kaingatan na to, iwan kabatukan na to, sarta subay na to batukon, hasupaya madawhat na to in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, kana in rida niya, iwan sin amuy in lawan niya, dukal sin Allah subhanahu wa ta'ala, innamay kato tanyo karasulan iwan kanabihan sintuan na to Rabbul Alamin. Nakasabab yan, subay hadya kita niyo mahugot in amoy in ini pangakad na to, sarta paningod na to ha mga kakahinang nahinang si mga karasulan kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba. In amuin kamanghuran sin sila kataan, amo na yung pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanya biyata doon hay ni, haayat amuin biyas sa tapanagnaan, amanar rasul, bima unzila ilayhi min rabbi. In daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, in nakauna nagparat saya, pa Allah subhanahu wa ta'ala sin uno-uno na napanaugdayin kaniya dahil hatuan na to Rabbul Alamin harap paraak niya salta pamaksud piyang daakan kaniya wal mu'minun in mahuli amin mga sila bariman haunuli mukat yung mga bariman ini dahil ha mga karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala kullun amana billah sama sibu sila yaon, in mga karasulan, iban si mga nagparat saya pa Allah Ta'ala, nagparat saya sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa malaikatihi, iban si mga kamalaikatan niya, wa kutubihi, iban sing kakitab-kitaban niya, wa rusuli, iban si mga katandaak niya. Yaon kana, yaon impag-ianon, rukun sin iman. Amunain, ini iingat na to. Dahil nga wakto pa wakto sarta, amuin piya jajato na to. Imaksud sin, amuin piya maratsayahan na to. Antu minubillah. Magparatsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magparatsaya pa mga kamalaikatan niya. Paratsaya kakitab-kitaban niya. Pamaratsaya pa mga karasulan niya. Magparatsaya pa adlaw akhirat sarta sin kadar marayaw iwan sin kadar mangi uno-uno jumato subay hadya na to taymaon inyan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala karna imaksud sintuhan na to Rabbul Alamin bukon amuin maminsana kato way pun sabab gamayan ini katantanhangkan kita pananamun sin Allah Ta'ala sin tutukasan niya, hasupaya roon haon, amuin mauji kita niyo sin tuhan na to Rabbul Alamin, bang biya diinin, hugot sin pamaugbog na to, haraakan niya. Bang biya diinin, hugot sin pamarat saya na to, amin jimanji kita niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tindukanan na to, hakabuhi na to. Inyan katantang. Nahasarap yan. Subay hadya
in inikatan titilusan nato marayaw iurol matumari kana im mga nagkasabot inikatan doon nato kaya ingatan iwan kaya hatihan dahin haamuin kaya hatihan nato im mga yan katantan dahin haamuin pamaita sindaak sinallahu subhanahu wa ta'ala kato niyo, bang biya diin kita niyo, amuin, magpatarang, harap patuhan na to Rabbul Alamin sin kasabunalan sin, uno biyaita na to, dahin di halawm simbigi jantong na to. Bukon dahin haigad simod, bukon dahin hakabtangan, gumawa dahin hasimod, buat malaingkan, amuin, yari tutog halawm simbigi jantong na to, kasabunalan. Kaya na di kita niyo makapanghimuting patuhan Rabbul Alamin, kaya ingatan niya ing katantan. Amin way pa di majatuin hinang na to, kaya ingatan niya na inhinangon na to banguno. Asabab yad to subay hadya kita nung maayad daing hawak to pawak to. Nahasabab yan, ini biyong lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato taniuin, ayat na sabot na to panagnaan yaon, laong sin Allah ta'ala, damikyan hasuratul Baqarah ayat hanggatos tagkapituan tagpito, parman niya, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukon in karayawan makawa na to, daing hatuhan na to Rabbul Alamin. Pag iyanon marayaw, amin umalup kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, pa, alupon na to, impamayhuan na to, harap pa, ini subangan iban sadlupan, haut tara iban satan, iban pakain na amuin alupon sing kita. Kana, in subay hati hunsing kita, in alup tapasadlupan, alup tapasubangan, subay in, yad to halom simbigidang tung dato, amuna impamarat saya nato pa Allahu subhanahu wa ta'ala, yaun tutug in bigidang tung nato simusugpat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya na di itungon kato taniwin alup na to pasubangan pasadlupan pautara pasatan buat malaingkan unuin kamaksuran sinyaon halawm simbigi jantong na to unong harap kaon pa Tuhan Rabbul Alamin atawa pakain na intudyuhan niya. Sabab mataon magsasambahayang paghug sin takbir Allahu Akbar yadto nananaytayin bigi jantong niya pakain din iabutan yaon siya nagbabas sa simbabas sa unalawang sambayang buat malaingkan imbigi jantong niya yadto nang lulunsulan halaw man sing gumiini bihan yan nasarab yan miuklas impag iyanon kaiklas na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amin jimanji kita niyo sinway pagtag-iipunan na to dugaing buat malaingkan siya iban, wayroon pangahagaran na to hinang singuran buat malaingkan amurain daak niya pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta pangahagad ha mga karasulad iban kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakauna ring harasul sallallahu alaihi wasallam. Nasabab yan, subay hadya in ino-inuhon sintiap-tiap hamuk ng kato taniw hakabuhi na to amuin ini biyayta sin Allahu ta'ala kato niyong hasuratul hadid ayat kauhaan tag-isa parman sin Allahu ta'ala sabiqu ila maghfiratim min rabbikum na paglumba-lumba kamu mangayo kaampunan dain hatuhan niyo Rabbul Alamin. Mahita, in pangayo na to, kaampunan, patuhan Rabbul Alamin, ang pakita niyo iampun niya, sin amuy in kasaan na to,
iwan sin pardusahan na to, iwan sin uno nakakahinang, misan pabiya di lago, iwan bugat, sin nahinang na to, maasiyat, biya na sin pagsirik, kana impagsirik sa lago-lago kaanyayahan na hinang sin mano siya harap patuhan Rabbul Alamin, buat malaingkan bang siya nangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, in siya puason sin Allah ta'ala, dain haamin na hinang niya kasatuan, harap kaniya, ampunon da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kau iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in bunga niya, laong sin Allah ta'ala, wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, uiddat lilladina amanu billahi wa rasulih. Kita kau yan. Nahisiw-siwin, iampun sin Allah ta'ala, daing hapardusahan na hinang niya, tulos ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin piagsusunan niya inahinang niya, di niya na pagbalik-balikan, intong bas niya, sintuhan na to Rabbul Alamin, sulga, inablang niya, biya sin ablang sin gumi iwan sin langit, dunhan, tiyataka masin Allahu Ta'ala, hamanga sila, matan nagparat saya pa Allahu Ta'ala, iwan nagparat saya pa mga daak niya. Hati niya, amunain mga sila karasulan, damikyan da sin mga kanabihan, sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sabab, in kamaksuran sin pag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pag-iman pa karasulan sin Allah Ta'ala, inim pag-ianun asalan, puunan, singkatan, usulan sin pag-iman. Kaya doon hay ni kita niyo makabatok, madto pa amin tiranan sa buntol-buntol harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon kita hay ni makapagsusun sin nahinang nato dusa, doon hay ni karaakan nato in labi marayaw, hajaton sing kita halom sing kabuhi tayo ni, doon hayan ha supaya makapagtuyo kita maghinang sin pagpaibog kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyata ka makato tanyo rinto haadlaw gana-gana, kana tanton na to, la yakbalullahu tabaraka wa ta'ala imanan aw imanu ahadin hatta yu'mina bi rusulillahi tabaraka wa ta'ala. Di tayo maunsin Allah ta'ala in pag-iman sinambuk din kato taniyo sa hingga subay kita niyo magparat saya paraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahasabab yan, bang kita nagparat saya haraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inaging niya, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilallah illa wa amartukum bih. Wai kaya tinggalan ko hang sulag uno-uno kaya pangdaakan kako sin Allahu Ta'ala ipapahinang kaniyo, ipapahinang ha ummat niya, buat malaingkan laung sin Rasulullah, kaya pangdaakan ko yan kataan kaniyo. Na imana niya, bang kauroon hay ni, wala miya kad simpiang dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, limikawan kau limag kaurugaing hinang, pangindo sinsiw-siw na mano siya alaw man sing gumini, na wala nakalukis doon ha amin piyang dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumtumun sing kita natuan in nag-anyaya sing ginawabaran na to. Ang paimpag-anyaya sing ginawabaran, labi rain sin pag-anyaya na to, patuhan na to Rabbul Alamin, kaya na bang kita nakaanyaya pa Allah Ta'ala sa pantun nakapagsirik, ang pakita niyo nakapagtaubat, na inyan katantan, ampunon kita sin Allah Ta'ala. Buat malaingkan impag-anyaya sing kita pawaranta, sukuton kita sinudyot pamarananta rin to adlaw akhirat. Inunod ta manukot kato, impais ta manukot kato, inkaukat-ukatan na to manukot kato taniyo. In kabukog-bukuhan na to, manuntot kato taniyo.
Ingkatan, napanyapan halawm sinudyot pamaranan na to, tumuntot kato taniyo, insimod na to, imatanda na to, intainga na to, ingkatantan, tumuntot kato, harap patuhan na bulalamin, kuma, sin, amuin kalimayahan nila, mapatot siya ipatun, doon na pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati nga maksud, inudyot pamaranan na to, subay na to, maipat, sin pag-iman harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-iman pa amin, rukun iman unum, nasabot takain na yan to. Anto minabillah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulih, wal yaumil akhiri, wal qadri, khairihi, wa syarrih. Nabiyan yan mga kataw tayo manghuran haagama Islam. Sabay yan to subay na to inyan katantan di lupasun, subay na to yan tindukanan hakabuhi na to, amuin wayroon manjari makasud doon naon hika puklas sin amalyaon buat malaingkan subay hadya kita daran nangangayo. Taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala, daran kita, imaalop kanya mikitarang, doon hayaon ha supaya tumutog imbigi jantung na to harap kanya. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya kau amuin magpipinda-pinda sin, bigi pangatayan sin, piapanjari mo, ando patuto kaya Allah, imbigi pangatayan ko harap kay mo. Harap maun pasara mo. Harap maun pa amin tiunyok kamo sindaak mo. Ipapahinang kamo. Na doon hayaon. Asupaya ando kaylo. Di malupas in waktu na to. Di halaw man sin gumiini. Insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Naamoy to mga kataw tayo manghuran. In subay. Amoy in hatihon na to marayaw. Ha? Law man sing gumaini, amo na yung pag-ihanon law meron haon, lawi, in hajat na to sa lago-lago, ha mga rak sin Allahu Ta'ala, daing sin hajat na to, paununo na kahunahan na to, alaw man sing gumaini. Hipag, inumakan na to, alaw man sing gumaini. Kaya na banging kita niyo, nakasusugpat patuhan na bulalamin, di kita niyo kapasaran. Ingkatahan kakahinang na to, amin kumugdan na sadya kana inyan pakugdanon sin Allahu subhanahu wa ta'ala. At sabab yan, in katahan sa sabut-sabutan, kakukunahan sinudyot pamaranan na to halaw man singgumi, lawi in hajat ng to paraak sin Allahu subhanahu wa ta'ala, kana doon na to hayaon mahasil in rida sin Allahu subhanahu wa ta'ala, iwan sin kaampunan niya, iban sing kamaapan niya, iban ulong lasan niya katutan yung adlaw kana insyaallahu subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan piya pagbarakat kato sin Allah ta'ala in waktu na to ini, insyaallahu ta'ala, amin nakakawa kita niyo simparbahgian na to pakanya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.